بسم الله الرحمن الرحيم إسلامي كانت تكابه وزارة ماله ديه راجه سادستك سالس هوانا هروge شوال مهوge هندا به بيان جري سندون سادستك سالس هوانا هروge رمضان مهوge نواويس ميلادي سنتون دهاس فنسويس ونا هروge ماش مهوge نواويس وي هونه ردوه هوge إروسموge فهم ديه راجه إبس رشكا سادستك سالس هوانا هروge شوال مهوge هندو فنيفا نويكموga أويس إسلامي باي قومتك سادستك سالس هوانا هروge شوال مهوge هندو ثابت وچ كموge خبر رسمي گوتون لبفا واتي رمضان مها شوال مهوge هندو ثابت كرم ديه راجيگا عمل كرم همجه فاوا اصولگا وا گوتون متين ميلادي سنتون دهاس فنسويس ونا هروge ميهنگا ماش مهوge تيريس وا آريت دو حكي سارستيك سالس هوانا هروge فطر عيد دوس كموگا كندالا فيمه می برکات تری فطر عید کے مناسبت ہوگا دیوہراج کے عزت رئیس الجمہوریہ آشا امها لوبت رایت النشا اسلامی امت تہنی آیا ہیویدن تفنو ہمیں مائن اللہ الگون من ہی فرودیا می برکات تری مسرگا کری ہیو عمل تقبول کروا الگون من گفاف فسواشیے ادی رمضان محفہگاوس ہیو عمل کرمتی دمیتی مگ توفیق علم ندواشیے ادی دیوہراج آشا مول اسلامی امت می فد برکات تری افاور عید دوست تکرار کرواشیے آمین.